Moro bom dia, Romana. Dispensa pa fallo técnico, pero no sei, un bom simán. Aleluya. La que nos engrandece su nombre de mente aquí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Engrandece su nombre de boca. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. You rose for me. Thank you, Señor. Aleluya. Oh, Dios. Jesus, sweet Jesus, I'm so glad you died for me. So glad you shed your blood just for me. Thank you, Señor. Aleluya. So Aleluya. Oh Dios. you rose Thank you, Señor. Oh Dios. for É 22 de me. dezembro aqui. Sweet É mente aqui, Senhor. Oh Deus. O palavra e turcos. Thank you, oh Deus. Pemente aqui. Temos presença, Senhor. Oh Deus. Engrandecendo o nome. Na futuro no de glória. O seu dia tá dibo, Senhor, oh Deus. Nada, nota de nós. Abo não tayo maribache de mente que. Puta Jesus. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, oh Dios. Thank you, Papa Espíritu Santo. Thank you, por paz e tranquilidad. É mente que temos Dios. Thank you, oh Dios. O palavra. Puta prioridade para nós. Que nos por junto. No momento que mabisa la luz. No momento que tatibo. Que nos junto de unidade e acordo, Senhor. De mo presença. Engrandecendo o nome. Na futuro no de glória. Senhor. Ministrar, Senhor. Ministrar na mente aqui, Senhor, oh Deus, aleluia. Thank you, Senhor. Thank you por nós cada no momento aqui, junto, oh Deus. Thank you para minha vida. Thank you para minha casa, thank you para minha casa. Thank you para unidade e acordo. Thank you para nos unang, nos nieto nang, oh Deus, aleluia. Bendicionado tata te mente que 22 de dezembro, Senhor, 2025. Tato Deus, cobrir completo, Bible precioso sangue. Trabalho completo, Senhor, cuba começar. Nunca pode limitar para sua lasta palavra tambo tine. Tatem promete que maneira ta pisa. Isaías 54, versículo 17. Com nenhuma arma, o lugar de formar contra nós, não prospera. Nilibo nos yunang, nilibo nos nietunang, nilibo nos nyundi nos cercarinang. E tu lenga, kulanta contra nós e contra nang, tem buscamento, lobo condena, turlo vai terra seco, aleluia. E mente que Senhor, bendicionado ta. Aleluya. Gloria a Dios. Pa sombra. Pa pisa. Den Salmo. Den Salmo 21. Versículo 11. Con lo buto na bo angel ng encargo di nos. Nos yuna nos cercarinan. Den turca minda. Kunang kana nos tambe kana. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor,
O Tata, tanki pagkiri mo Espiritu Santo, Awe. O Tata, tanki pe paz de nos cas. O Dios, de nos vida. Vida ni turno ser kerinang. O Tate nasyong, antiyano, nos idioma, kuta unik. Tata no, ten nos idioma, nos te engrandecebo nombre. Glorificabo nombre, pasomba, ting un siyong tremendo. O Dios, que tu está, a turma inta, nos vini junto para nos pandi cada dia, com a tua presença. O Tata, é relação íntimo, com a forma. Tata, não só, nos turunto, maneira mapisa. Em Efésios 5, ora bobini, glorioso, bota bem busca, bota bem curpa, cabin se servir do Espírito de verdade. Aleluia. Bendicionata. Nos cada junto. Aleluya. Mente que oh Dios. Grita na nombre de Jesus tem bocas. Grita na nombre de Jesus tem bocas. Em nome de Jesus tem mente que. Num outro nome. Com teu nome e outro nome. Com teu nome de Jesus. Aleluya. Gloria a Dios, thank you por tu presencia, Señor. Oh Dios, emente aquí, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Mi hermano, tu hermano, buen día. Aleluya. Tremendo Dios está. Permite Dios ministrar tempo vida. E todo de abo, tempo cas, tempo de payunang. Não lubida ko tabo te porta. Não lubida ko tabo tem relação íntimo como Tata. Turma inta. Oh Deus, um taabo. Ta ayamabo. Guarda que a palavra de Deus ta pesa. No taposo, Juan 5, versículo 16. No taposo ascoge a mim, mas a mim ascoge boso. E nombra boso, para boso pai tu na fruta. E como sua fruta lo queda, para tudo que posso pedir, é Tata, tem meu nome, é do navoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendiciona. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendicionata. Nos mantra pemberg. Siya ini tra pemberg. Botei. Bendicionar bota. Moro bom dia, Romão. Contar com turcos. Glória a Deus. Tata Santo, danke, Senhor. Danke por nosso mantra pemberg. Danke, Senhor, oh Deus. Aleluia. Danke, oh Deus. Como prioridad en su vida. Thank you, Dios, que la bien pan de cada día. Kuta junto con su humana de tu presencia. Thank you, Tato, Dios. A su casa, Romanang, ang mencionar nombre de nuestro man, siya ni Trappenberg. Basta mencionar su nombre de unidad, un acuerdo, delante trono de Dios. Danke Tato Dios por nuestro mantra pemberg. Danke Pastor Wesley. Danke oh Dios de gloria. Por voluntad en su vida. Também de su yunang. Também de su ser querido, su nieto nang. Danke oh Dios pe paz. Como comisar y reina. Ten su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Tanki ko ta voluntad, Señor. Unta voluntad tinuende. Aleluya. Bendicionado ta. Nuestro mantra pembera. Aleluya. Amen taki. Amor relación íntimo como tin con Dios. Aleluya. Grita na Dios.
Krita na Dios, ipape na Dios, e shelo tabri kaminda botay. Laga Dios tende bustem. Dios sa turcos, e tenko apropia bota te jawoki. Pedro capítulo 5, versículo 6. Sige ba obedecebo mesmo di emandi e todo poderoso. Hallelujah. Thank you, Tato Diyos, pa transformasyon di sa iyo, Wesley. Thank you, O Diyos, Tata, e voluntad yabo, cumple su vida. Thank you, Diyos, e caminda ko, e mamatakana. Tato Diyos, thank you pa sabiduria, conocimiento ko ba doon nostro mantra pamberak. Hallelujah. Iba voluntad siya cumplir. O Diyos, bendisyonabo ta. Thank you, Tata ko, Wesley, ta dembo mang. Tata, tungkos ko se orgi deste Yahweh, oh Diyos. E orasyon ng hasipa, pe. Tilanti bo na ye ka manolo dushi, Tata, posisyonabo mes din subida. Tata, lagi pong notisya, ministrador di mama. Ye ka tena je, hunda ka ye ka anggal ng takampanaron di je, i-protege. Hallelujah. Sabiduría, conocimiento, profundidad se revela de vida de mama. Nostro mantra pamberag. Bendisyonabo ta. Un simang nobo. Paz. E gracia de Dios. Bible tabisa. Lamentación 3. Versículo 22 con 23. Con Dios sumainta. Tu mainta. Su misericordia con su compasión tan nobo. Recibe lo cual con Dios timpamo de día chave. Aleluya. Papi con Jesús. Pretende postem. Gloria a Dios. Y Señor. Aleluya. Un día bendición na pabuluman. Tatos tabing o Dios. Lidiana buti. Aleluya. Gloria a Dios, Tata. Bendición na. Lidiana, Señor. Esa é a presença de Deus turmenta da sua pan de cada dia. Diante do trono, Senhor, tempo presença. Não faço só, passo yunang, passo ser querenang, tudo passo teba yama. Unta ayama butaba yame. Pati este canal, pong notícia pastador de je, ipay ministra. De caminho mande não por llega. Aleluya. Oh Dios. É momento que tu momento santo. Caminho botali Diana. A atmosfera cambia acaba. Passou para o coração da angelana Dios. Maneira bina. Tem 7 awa kaya ganeriu. Aleluya. Gloria a Dios. Tate 22 de dezembro. Acabamente 2025. Lidiana completo em obediência. Tato Dios 2026, por glória, tudo o qual como papi tem sua vida, papi de sua yunang, tem seu trabalho, lo toma posição para sombra, oh Deus, essa Senhor, oh Deus, tava butete caminho de tai, essa, oh Deus, é glória da Divo, Romanang tem unidade, acordo, para mencionar o nome de Diana Sapina de nossa oração, thank you, Senhor, oh Deus, aleluia. Thank you, Babido sa yunang. Thank you pa su kas. Thank you pa su ministeryo. Thank you, oh Dios, pa su trabaho. Thank you, oh Dios, unde que llegue atmosfera tinko cambia. Pa sobre lo cual que te carga es un son. Oh, tata, por presencia. Automático, tu de respeto. Pa sombra un servidor de Dios a llegar. Gloria a Dios, Tata, per luz, que resplandecer en su vida. Gloria a Dios, Tata, como le que conocer el potencial diablo que te me vence. Oh Dios, que luz se resplandece por propósito. Oh Dios, di gloria, aleluya. Tan quitado, oh Dios, prosperidad de Sionang, éxito en su trabajo. Oh Dios, por misericordia como compasión, que tormenta de novo. Bendicionada, oh Dios, de revelación, profundidad de tu palabra, tortilla de nuevo en su vida. Bendicionada, oh Dios, Lidiana, entrega total. Aleluya. Andibota. Aleluya.
Mire amor grande que Dios timpabo. Caminda que la cana. Mane pebble ta pesa. Den un Juan 3:16. Cuando te mostra amor, Pablo Lidiana, te mostra amor, para ser querida, para sombra, tu lugo desigual. Que bravura vallega. Caminda ko bacana, carrera ko bacuri. Abutabo caminda botar como um testemunho vivo. Nebuca de misericórdia, é palavra, é sangue de lanche, é palavra de bom testemunho. Turmuraya lo ba siya ba? Yugo desigual na lukuri. Pasomba isung kami may panabo ang nabi autoridad mabos miskos kalasi kanriba tulok walang konta di Diyos kami nariba bo tutudleng at turrento kung kaming damo direksyon haser kondenari diana hindi ya bendisyon na pa bo nos romanstima kita denge sombra a sombra puta bendisyon na aleluya gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, mi Señor. Ministerio mi te bendicionam. Live Ribo YouTube. Live Ribo Facebook. Aleluya. Pisabayan na po ser kanilang tour. Pimpa na recibir ang paz. Recibir ang orasyon din ang kas. Oh Dios. Oh raba raba. Sirisa chinga bote. Gloria. Aleluya. Thank you, Tata, oh Dios. Pasirit sa chinga de mente que aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Oh Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Tata Lidiana chinga. No, Sirit sa chinga. Dispensa. Shiritza chinga, thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios, Shiritza chinga en el momento que también en obediencia, junto con nos, ten un acuerdo, engrandeciendo buen nombre, na futuro de gloria, y amando a Jesús, pasomba a Jesús a Turcos, a Jesús a Turcos, aleluya, gloria a Dios, bendicionata, Señor, oh Dios, Shiritza chinga de mente que aleluya, su casa. Tata, a su pan de cada día, con la boa presencia. Boa presencia, Señor, oh Dios. Boa presencia, que te cambia tu cosa, aleluya. Boa presencia, Señor, oh Dios, con su pan de cada día. Boa presencia, oh Dios, que mira prioridad para su vida. Cheris, aleluya. Gloria a Dios. A de presencia de Dios. A atmosfera caminha botar, cambia seguro. Pa sombra. Jesus ta inang mirumanan tur. En relasyon intimo con nos turtiang woki de nos kas. Cordabong. Bebel ta pisa. Di Pentecost ng turo benihunto. Ten unidad y un acuerdo. Nos tambe. Nos tan acorsaw Aruba, Bonero, Holanda completo. Ten un acuerdo. Mesong hora. Algo ten kusoso de. Ese palabras que vieta. Cheritza. Pangyaman na Diyos, tangki rumanang, pabidong sumansirit sa chinga. Hallelujah! Gloria na Diyos, tata, tangki, Señor. Pabidong sirit sa chinga. Thank you, Diyos. Pasayunang, sukasa, pastor di kas. Hallelujah! Gloria na Diyos. Bendicionabo ta, Cheritza. Bendicionabo ta. Hallelujah! Bendicionado ta. El día ya 22 de diciembre 2025, Charissa, gloria a Dios, la palabra de Dios llega. Pacha tu fuerte, bo. Carne, aparecer el Calvario, de presencia de Dios. Carne llega, espíritu, caguiabo, llama Dios tanquipe. Thank you, Dios, por misericordia, por compasión, mainta, trepang, de pinisaritza, aleluya. Thank you, Dios, por voluntad, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Sí, Señor, aleluya.
Ministra, Señor. Ministra na mainta que mainta tremendo, mainta glorioso, mainta, Senhor, oh Deus, que seria sabihin junto conosco. Grita na bom nome, para etim paste em sua casa, paste em sua vida. Sabedoria, conhecimento, ministrador de jeito. Tempido sua casa como pastor de casa. Sou eu na cosunheta, com êxito e prosperidade. A 30 2026, bendicionado. Tem sabedoria e conhecimento, aleluia. Glória a Deus e Senhor. O palavra sem poder, o palavra da grande. Grita na Jesus, aleluia. Sí, Señor. Tremendo botar, Señor, aleluya. Grita na Dios. Dan kitata, aleluya. Bukas seritza, cubrir que sangre completo. Es sangre de Mesías. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tremendo botar. Oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Thank you, bendicionaritza completo. Pastor de casta, bendicionaritza. Oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, por nuestro man Kenneth. Bendicionado ta. Aleluya. Gloria a Dios. Bendicionado ta. Kenneth. Aleluya. Gloria a Dios y el Señor. Thank you, Tata. Aleluya. Kenneth. Bendicionado ta. Criador Espíritu Santo. Viniendo junto. Cutubo humano de presencia de Dios. Caminho de poder de Deus está a ministrar, Senhor. Ministrar, oh Deus. Tão quitado, oh Deus, para que não cabim para o pão de cada dia. Tem boa presença, Senhor. Junto com o ser humano, engrandecendo o bom nome. Na futuro, honor e glória, aleluia. Thank you, Senhor. Rumanang, den unidad yung acuerdo, den bo orasyon, den bo kas. May sunahin ng po di Kenneth. Thank you, Señor. Pa Kenneth Makay. Thank you, Diyos, pa Kenneth Makay sa iyo ng sunyeto ng sukas, su trabaho. Bo voluntad completo ng subida awe. E trabaho ko ba kumesa de subida. Thank you, Diyos. Propósito que te canando pa llega. Thank you, Dios. Buhanggal lang ko ta kampanaron ti Jay isiyo ng kung serkentura, we. Bendicionata mo palabra, Señor, oh Dios. Está ministrando tremendo. Bendicionata, Señor, oh Dios. Bo voluntad completo. Bendicionata, tormenta, oh Dios. Kenneth como atalaya. Junto con nos, Señor, oh Dios. Tata, oh Tata. Tabo poder, tabo gloria. Ela comprende esa, Señor, oh Dios, e voluntad di Apo, e forza di Apo, buanggal lang. Ta campanaron ti diariamente, Señor, oh Dios. So yun ang sunieto ng kuti éxito y prosperidad. Tatatangkyo, Dios, se carrera kalakuri, 2025, kiyat ta paipe, 2026. Tulo cual ku Dios sa papia Kenneth, no está paipe. No talaga nada. Atrás. Lo cual que queda atrás, de lo cual lang, punta, cuadra, lo cual lang, Dios no que, pero eso no que Dios que, antes no que Dios se vuelve para nos está paipe, eso nang hacer papiaka, pa spiritual, nang hacer profetizar ka ba, anta uno está paipe, ten spirit y verdad. Aleluya. Kenneth, bendicionado ta nuestro man estima. Sige po persevera. Tenga presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, mi man estima. Bendicionado ta. Tenga sombra de Todopoderoso. Tormenta. La sombra posa. Uta Dios. Unta gente. Ta Dios. Hopi persecución. Hopi batalla.
pero inambot a reconocer, Cristo takubo, umeste tin persecución. Sabiduria, conhecimento, tanto como tayo bíblico, como tem victoria, pastor tormenta botei, nada no postrobabo botei, aleluya. Un día bendicionado pa mi romance estima, aleluya. Giovanni, gloria a Dios. Giovanni Valentín, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi tu alcanzó su de tras que le va a que pase. Aleluya. Giovanni, bendicionado, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Gloria, aleluya. Sí Señor. Oh, aleluya. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Bendicionado tata de mente aquí. Aleluya, yes. Gloria a Dios, es Dios, un tremendo Dios. Un Dios bendicionado. Tan quitado, Dios. Para Giovanni Valentín de mente junto con nos. Junto nos está, tena hoogvliet. Junto con Giovanni, Señor, oh Dios. Giovanni, que somete su mes. Pene mente, turmente, tempo, sombessata. E tra pouco, começar a subir um pouquinho na metade. Está estreita, ela limpa su casa. Purificar su casa novo. Tata, glória a Deus. Na mente que, Senhor, oh Deus. Ministrar em sua casa, em sua vida. Dati local que va começar a subir em 2025 que é 2026 que também ninguém tá pipe. Pata glorioso. Oh, voluntad tremendo. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, date la conostur. Romanang pang mencionar number. Giovanni Valentín. Aleluya. Gloria a Dios, data. Danke, Señor. Danke, Señor. O alma te bendiciona. Que para ver su ser querido, tanque para su casa, tanque para voluntad de su vida, tanque para camino que te can, tanque para plan que botín con su vida, y tanque, oh Dios, para todo lo cual que no comprende que es espiritual, tanque para saber el conocimiento como te va a ayudar el Señor, para sombra es que, este hambre y set, este en el celo, pasar más diabo, camino de tasua, camino de esa, es que no está sola, que está con nunca está sola. Por su oración está sido una unidad, un acuerdo. Date está junto con nosotros. En todo momento, aleluya. Gloria a Dios, Giovanni. Bendicionado está. Recibe sabiduría de Dios, tormenta. Permite Dios ministrar todo diabo. Tenga mente que aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendicionado está. Giovanni, teleturna, Señor. Un día bendicionado, Pablo. Isaira, gloria a Dios. Umanang, no bay. Boski bibo number, botei, botam betamin number. Am the bird to tabay. Manera espiritu lagi yami. Anto umite kanal. E papi den bokas, den bobeda, sa Dios ta ministra. Un canal me da un instrumento. A mí me está nada, me da doy nada. Dios ta doy ni turcos. Da su gloria, da dime. Pero ama tengo obediencia a mí. Te camina, te llega. Es movida, la bocas. Nos bendicionaba Isaíra el 22 de diciembre que trucos contra de Dios aquí en el Calvario. Es voluntad de abo mes. Pa sombra, un taba llama Dios. Dios se llamaba. Antore llamaba su Espíritu Santo te guiaba. Pini, camina et administrar, camina et manifestar, cota word que junto con nosotros, unidad, un acuerdo. Permite Dios, su luz brilla arriba, bo. Pa sombra, ele llamaba. Pota bonta comprender, pota bono taripara, pero nos ten unidad. Entonces, esa su pan de cada día, su presencia, promete turcos. Bepay bodilante, no bodilante so, tu resunan. Kuta bindes pebo, kuta boyunan bo ser karinan tor. Pa sombra e llama nang llama abo. Paso esako bote el corazón, esako bote gente que po ministrar tor di abo na nang.
Thank you, Dios. Isara te porta. Pe família Pers, pe família Wanga, pe família Macay, turco da Rontiche. O sea, gloria a ti, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria, Señor. Thank you, oh Dios. Isaira, Wanga, junto con nosotros, humanang mencionar su nombre. De unidad y un acuerdo delante del trono de Dios. Thank you, Señor. Babi Isaira. Kita oh Dios. Para ser querido su casa, su trabajo. Boa voluntade completa da sua vida, Senhor. Caminha, tá bota ministrar, tá bota manifestar. Aleluia. Thank you, Deus. Aleluia. Lumano agora subscrever. Diba nosso canal de YouTube. Como te diba Facebook. Diba YouTube. Ministério me também diz na canal yama. Anto subscrever. Kunti na di paga. Bota unto conosco. Tem acordo. Maneira Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Isaira. É mente que 22 de dezembro. Permite Deus ministrar. Tem vida. Botou conosco. Tem acordo. É cheiro de abrir. Papi com Deus. Papi com Deus. Para Deus tem de você. Para Deus. Hanya kami di tra. Hanya kami di kana. Tabo te porta. Basta quanto é na tawar tabo, tempo família tanto não tá. Basta boro dia na nga dobla, pulenga confessar com bom Jesus tá. Aleluia. Thank you, Tata. Tata nos adorava, glorificava unto. Pero peticionata isaira de mente que privo e sangue completo. Tendendo dibo para Tata. Kami na po palavra na ser ministra, ser papia. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Tremendo po ta Dios. Ministra. Cupria que sangre. Lagi também tem sombra. Tata po sa coração ta angela na po. Nos turun tu, aleluya. Gloria a Dios. Santidad Isaria. Cristo santidad. Santo bata, Señor. Aleluya. Santo es Dios que está. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Isaia bendición a bota. Recibir lo cual con Dios. Tem. Pabo. Deme inte aquí. Gloria a Dios. Tata. Lumang kita bendición a Isaia. Tiene duro na Señor. Tiene duro na Señor. Aleluya. Os bendicionamos ricamente. A paz de Deus da reina de boa vida. Tem bocas por caminho com batalha área. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pede po papi na Deus. Pois o Espírito de Deus está caminho po tayo rumanang. O terreno está trempeto, completo, marcado. Da Deus. Jesus, su território, su domínio, su evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Sí, Senhor. Aleluia. Thank you, Santidad. Cristo Santidad. Santidad Isaria. Un dia bendición na pa burumang. Aleluia. Randolph Bote. Glória a Deus. Randolph Senchi. Bendición na bota rumang. Emeinte aqui, Senhor. Emeinte aqui, Randolph Senchi. Prudência estanista. Ture família na Charo, Alemanha, Enschede, Rotterdam, Amsterdam. Suyunang, sunyeto nang. Tang kita to Dios ku Randolph sa. Turmeinta e presença de Deus. Prioridade em sua vida, Senhor. Tatalaga mo trabaho. E costiabo. Posicionar tu mo lugar, Senhor, oh Deus. Aleluia. Santo bota, Senhor. Aumenta sin aqui. Randolph sa. Oh Deus. Tabata turcos. Pasomba, pasor dia te bendicionar. E pastor ser querido tur. Tem êxito e prosperidade. Tudo lo qual kunanta assim. Aleluia. Glória a Deus, Senhor.
La que nos turma de unidad y un acuerdo. Menciona el nombre de Randolph Senchi. Delante del trono, el trono completo. Aleluya. Tata, danki. Para nuestro hermano Randolph Senchi está en esta prudencia. Danki para su yunang, su nieto nang, su trabajo, su casa. Es voluntad de algo completo en su vida. Unda que llegue tu bendición. ¿Quién culpable con él? Tenés una palabra de encorajamiento, una palabra bendicional. Tat, oh Dios, el 22 de diciembre aquí está tremendo. Tabo gloria, la gloria de Dios. Está bendicionados, oh Dios. Ministra, Señor. Ministra camino de gente no puede llegar, mande no puede llegar. Vos sí. Tayo ang rebellion kita, Tata. Un palabra tremendo. Un palabra glorioso. Tata. Recibí. Aleluya. Santidad. Pasombra. Su pensamento ng tamanyan os pensamento ng su momento ng todos momento ng Randolph. Para firme. Aleluya. Oh Dios, sí Señor, aleluya, oh Santo, oh Dios, la cabolos reina, la cabolos reina de Menteki. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Oh Dios, aleluya. Danke, Señor. Aleluya. Oh Nathaniel Tilman, nuestro más estimado botey. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh Dios, danke, Señor. Pabili Nathaniel Tilman, de mente que ya adora Espíritu Santo. Viniendo junto con su humana, en la presencia de Dios. Camina tata, tabota ministra, tabota papia, tabota siturcos, nada de nos. Bendición a bota, Señor. Oh Dios, aleluya. Oh sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor, Nathaniel. Abim pa su pan de cada día. Tengo presencia. Junto con nosotros, Señor, oh Dios. Camina tabo palabra. Ta turcos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Palabra de Dios te dice en Salmo 30, versículo 5b. A palavra de Deus te dice: bom juramento por dura uma noite, mas é grito de alegria também de maneira solo se alimenta. Thank you, Senhor. Aleluya. Gloria a Dios. Por tristeza, turcoste ayer, pero tenha mente que tem vitória. Tenha mente que balanta, tem a presença de Deus. É a atmosfera, caminho da botar hoje. Onde botar tem bocas, na boa trabalho, onde é que vai trabalho. Pero a atmosfera, tem presença de Deus. Nada não pode chegar nada. Yung desunião, yung rabia, yung redo, yung preocupação, yung trauma, yung stress, nada. A Bíblia diz que é um coisa livre de verdade. Tu tem a presença de Deus, vamos ser livre. Para palavra, para adoração, para posicionar-se mesmo, tem bom coração. Tem boa mente. Tu caminho de bom corpo. Aleluia. Glória a Deus. Que tremendo Deus está, hermano.
Hallelujah. 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 Gloria a Dios, Tata. La que nos llama. Tenga en mente aquí. Oh Dios. La que nos llama, tenga en mente que tanque. Paquini mo Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Manhebo sa del Salmo 23, Salmo capítulo 23, versículo 1 de 3. Senhor, tá meu guardador, e clomino não tem falta de nada. Com ele põe nos dormir, tem erva verde, e da riba, nos canto de água ng quieto, e lo restaura nos alma, e lo guia nos de caminho na justiça. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Danke, Tata. Aleluya. Bendición al Alfa está. Sí, Señor. Oh, Dios. Kunting riba abo. Aleluya. Aleluya. Yamari besangar. Sige boya maribesangar. Sige boya maribesangar. Tormenta. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Kubalaku, no pa permitinos, kunos bukita ya maribesangar. Aleluya. Thank you, Tato, Dios, panara apostle. Nara bendicionabo ta. Emente que junto conosco. Inyador Espírito Santo botanara, pasombra, pomes voluntad, tu costi abo, aquieta na seri Calvario. Pasombra, Bible tapisa, den Juan 5, versículo 16, kuta ascoe abo, tapas coe, tapiseras coe hebo. Iba ser guiado do Espírito Santo, e opinião tu conosco. Tenha presença de Deus. Tem unidade e acordo. Nós estamos aqui na Corsal, Aruba, Bonaire, inteira Holanda. Tem unidade e acordo de oração. Bíblia também sa caminho 2, 3 e nang Espírito de Deus está. Então, é espiritual. Caminho da botaway e atmosfera cambia completo. Então, palavra de Deus. Permite Deus ministrar. Para começar kita nos pan de cada dia. Com a presença de Deus. Em relação íntimo. Com nosso começar com ele. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Oh, Tata. Thank you, Senhor, oh Deus. Panara apóstola bini. Ibabira prioridade em subida de tormenta. Para começar. Com o dia lo está bendicionar. Mirumanan tur, tem unidade para mencionar o nome de nara apóstolo diante do trono completo de Yeshua. Aleluia. Tata, thank you, Senhor, para nara apóstolo. Thank you, Senhor, oh Deus, para do ser querido no seu caso, trabalho. Thank you, oh Deus, cobrir completo pode sangue. Thank you, oh Deus, para vontade de subir a ave. Thank you, oh Deus. Lamentación 3, versículo 22 con 23. Tormenta, por misericordia, como compasión tan noble en su vida. Tanto, oh Dios, date también uma parte de culpa. Tanto, oh Dios, revela. Deme aqui. Profundidade de palavra. Nara caminho botay, nara apóstol, shelo tabri, bopot na casa, na bo trabalho, onde weg bo trabalho. Pero a atmosfera cambia completo. Papia com Deus. Ángel está subindo. Papia com Deus, para Deus tendemos tem. Deus a turcos. Pero Deus que tendemos mais papia turcos. Tu na Deus chance ministrar. Pai profundidade com a abo. Demente que aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Bendicionado ta anto liber. Bota tem vitória. Hopicos por a passageira. Quanta era?
Pero de mente que nara. Victoria. Liber. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Bendiciona. Aleluya. Nara. Cumprir que sangue botar para uma apóstolo. Aleluia. Liber. Liber. Mita liber. Mita liber. Para meio de sangue de Jesus. Aleluya. Para meio de sangue. Yes. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Nara, un dia bendicionar para vos casa, vos trabalho, vos ser criador, éxito e prosperidade, aleluia, glória a Deus, aleluia, yes, Yamaribe sangue, para oração, aleluia, thank you, Senhor, dapat si turco, Senhor, oh Deus. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, mi Dios. Oh, Dios. Sí, Señor. Amén. Está tremendo bendición. Oh, sí, Señor. Aleluya. Oh, Dios. Thank you, oh Dios. Sí, Señor. Dirigimos mesmo, Senhor. Que de foco sirva Jesus. Aleluia. Está tendendo. Tudo lo qual como está papel aqui. Tem sua presença, botar. Aleluia. Aleluia. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sí, Señor. Oh, mi Dios. Aleluya. 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 Gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Thank you, Tata. Saraba Santo. Aleluya. Lumanang Koras, subscribe. Subscribe riba nos canal de YouTube. Aleluya. Gloria a Dios. Wati riba Facebook. Nos canal de YouTube ta Ministerio mita bendisyon na. Tambe ta live inanang. Kara subscribe. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, nostro mga apostol. Nara apostol, bendisyon na bota. Nos te turmenta.
Nos ting 17 luna kaba turmenta. Sa luna pa sa biyara di setor po nuevor. Men, nos ting rumana aquí turmenta konos ting orasyon. Panos proimo nang, panos idioma, panos isla nang, pasombra. Ito unik. Dios sa forma sa aki. Amen. Panos turbiniun tu. Amen. Gloria na Dios. Bota bendisyonan nos rumang. Aleluya. Bakasta bendisyonan. Botrabaho te bendisyonan. Kidushita. Pakumisabo dia de presença de Dios. Amen. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios, trumanang, nara apostle, basang gratis mencionar su nombre. Hallelujah. For welcome nara. Bendicionabo tarumang. Hallelujah. Hallelujah. Sí, Señor. Canta aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sempre nace. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh Dios. Sí, Señor. Así ni kit, Señor. Nos tanabuturo no de gloria, tormenta, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Sempre. Hallelujah. Thank you, Tata. Hallelujah. Thank you, Señor. Hallelujah. Thank you, Tata. Oh Dios. Hallelujah. Thank you, Tato, Dios. Oh, sí, Señor. Aleluya. Yes, sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El tremendo Dios está bom. Os 30 suporta Salmon Shen. 30 suporta ng de suplente com alabanza e adoração. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Kena $3 botei. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tabo palacio. Turcosta diabo, Señor. Anche pa permitirmi drenta de boa presença. Com alabar. Aleluya. Yes. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh, aleluya, Rutmila. Aleluya. Rutmila Pers, no stay. Gloria a Dios. Tata Santo, thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tato Dios, por nuestro man Rutmila Pers. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh Dios, que ya adoremos Espíritu Santo. Téngame aquí, Señor, oh Dios, aleluya. Gloria a Dios, Tata, aleluya. Bendicionata, oh Dios. Bendicionata, nuestro man. Oh Dios, Rutmila. Gloria a Dios, que ya adore Espíritu Santo. Junto con nosotros un acuerdo, engrandeciendo Dios su nombre, Rutmila. Gloria a Dios, Tata, thank you, Señor. Aleluya. Mela, viniendo un tuco ser humana, que ya adore Espíritu Santo, Señor. Atmósfera de botar y cambiar completo. En presencia de Dios, tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Rutmila, bendicionado a Romana Tour. Ten unidad y un acuerdo. Pangrita na Diyos, tembo orasyon. Table tapisa, orasyon nga si Bobo Proimo, bota bendisyon na pangkrita penomber. Rutmila Pers. Hallelujah. Tangkitata. Sabi ni Rutmila Pers.
Thank you, Señor, oh Dios, para mila perso rumanang. Suyo, sukas, pamilya pers completo. Kami de portable de bebida. Pasture persang ko konosebe, wanga nang ko konosebe, ekmakainam. Turdio tengo dobla lumir, tu lenga tengo confesar. Ora não saque Dios hace de bebida. Tu lo cual de bebida tapi gloria de Dios. Aleluya. Corta com ora Maria com Marta binseca Jesus. Nandi com Jesus na rumang Lázaro sa muri. Jesus di kunanto un sogno profondo labai. Tapi gloria de Dios. Aleluya. Awe. Tu lo cual bota pasando de nuestro manstima. Tadi ngay 2025 ki, pero 2026 de gloria de Dios tengo manifestar algo nuevo. Tabay soso de movida Rutmila. Gloria na Dios tata pa fruta ng ministerio ito bendisyonal tempili kada Aleluya. Tata thank you Dios. Pa prosperidad y éxito den sa iyo sa kas. Thank you pa atmosfera kami de tata cambia completo. Thank you, Dios, nunca nada de nuestra costa de abo. Bendicionar mila persta, oh Dios, e me integritata e gloria da Divo. E cos grandi casos da Divo, tur costa Divo. Thank you, Dios, para sostén de un acuerdo, de un poder. Putativo, Señor, oh Dios, tata nada de nos. O gloria manifesta capa. Llega un camino, mande no llega, oh tata. Ministra. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, tremendo votar. Aleluya, aleluya, aleluya. Así ni quita Dios, Romana. Oh, santo. Tan kita Ruth Melon día bendicionar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que dulce Dios está, Roma. Oh, santo. Aleluya. Tune. Unda botavo. Porto undo ko boke. Pero tune. Amen. Tune. Oh, Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Mabidi Mikasa. Profeta Zoraida. Aleluya. También te conozco. Día na kita vigilawak tu kos. Pero este rumanang. Aleluya. Gloria a Dios. Bendicionata. Aleluya. Botami Dios. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios. Aleluya. Thank you, Pabidi Profeta Zoraida. Thank you, Pabidi nos iulang, nos bilo matrimonial, nos kas. Turcos, Señor, oh Dios. Dembo mang. Aleluya. Thank you, Pagkia Espiritual. Thank you, oh Dios, por dimensión nuevo. Por nos tentando kuta poderoso. Aleluya. Thank you, para cada persecución. Nos saco nuestra victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, bam, wano coca, oh. Grande Dios está. Carbón, nos adoración también tiene unción. Papiamento único. Nuestra live ribo YouTube, live ribo Facebook. Turma intakaba. Bible tabisa. Caminho dos of tres está em nang Espírito de Deus está. Ato nós está opi. Umanang. Kora subscribe. Para sostener nosso ministério. Nadi paga bonting. E subscribe. Teta turcos. Aleluia. Está bom. Sim, Senhor. Aleluia. Ave nos queda de dia sur. Ave chalun aqui esse manqui. Nos tabay, paso, rumang ay tay ka ba, nos ta stop, kita bay. Kita bay, kung adorasyon, kung papya, kung Diyos, kung Skritura, nos noting oris to, paso maaki estudio ki, tading nos kaseta. Diyos sa prepare asin ki, nos noting oris to, butin ba ko yasin lang, Bible trabaho, basin ba ko nang, pero anytime mo subi, tayo nos awe. Nos noting oris to, kemendi, bay nos ta kada bay. Aleluya, kung
po adorasyon ng papiamento. So, di ba YouTube, tende nang, haleluya! Gloria a Dios, si Senyor. Paya si mo ko nang, bo orasyong banya ka ba, at kwarta pisa mo sir karina. Binili mo YouTube, di na kito sa constant. Binili mo YouTube, o binili mo Facebook. Botaenos. No stay pa bo, haleluya! Grande o ta, Senyor! Si Senyor! Haleluya! Gloria a Dios! Haleluya! Nos 52 na si na Diyoso! Min temporada vai nunca minda! Haleluya! É Deus, man. Eu vou te dizer agora. Glória, glória, glória na é Deus que tem altura ng. Haleluya! Pampe! Di Senyor! Pisami lumane, é música abaw. Bosan kami isi musik kunti kemas. Of bahe unti kemas. Of internet. Lagami sa rendolo. Kanot. Lagami sa. O mirumana. O Diyos. Lagami sa. Bisaw mo di kunti kemas. Of bahe unti kemas. Sa. Lagami sa. Mike po bosan ta tende completo limpi. Boteri po televisão. Botamire. Necha sa televisão limpi. Gloria a Dios. Y Señor. Aleluya. Grande no está Dios. Sí, Señor. Aleluya. Bampe, lumana, bampe. Bokebo orasyon. Mitay. Minuting ora di stop. Awe. Pisa boser kari e bini. Anto mita si orasyon pe. Se vaya woki. Akiratu kukyoro. So mitay. Minuting ora di stop. Ora Dios bisa mi stop. Mito stop. Aleluya. Ay te cabo romana. Os percebo mesa. Ta welig per e trabaho di Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Okay, na danke. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Kenneth, mira. Trabaho como te Dios todo na abrir o Facebook, tremendo, rendol, botan abrir o YouTube. Tanto en the thing. Nan bosa nan teisi pero bosa minuto di con pero tanki pa rumanang bosam bosante rumano bosando sostenenang. Hallelujah, Marisa hoy abene que Marisa can bomesa trabajo de Dios tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Marisa hoy guiado por Espíritu Santo, tenga presencia de Dios, no te huega. Aleluya. Gloria a Dios. Tenga presencia de Dios, Marisa. Y gloria a Abba. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, para Marisa hoy de mente aquí. Aleluya. Tata, thank you, oh Dios, Marisa hoy. Que ya tú conoces, todo el Espíritu Santo, tengo presencia, está su pan de cada día. Tanta caminda, esa, que tanto rumang, junto caba, espiritual. Com su nombre menciona, tem oração, eso dentro su casa, é por grito, é por carne, é por assim, que é? Um tenho de família, musta de baje. Tan kita to Dios en relación íntimo como forma ko Marisa hoy en su casa. Tan Dios tata para ela somete su mesa, ela comprende. Camila Dios a começar trabalho em nangue tenho cabe, você tem poder de abo. Glória a Deus tata para sabedoria e conhecimento como na Marisa hoy. Tenha mente que 22 de dezembro, aleluia. Gloria a Dios. Hallelujah. Tanki tata Marisoy yung tukunote mente ki. Rumana mang maggrita na Dios. Tata tanki Señor. Pabidi Marisya hoy. Tanki Señor o Dios. Bobolom tating subira. Tanki o Dios tamo palabra o Dios den subira. Tanki o Dios pabidi suyo ng sunyeto ng iturkosti abo awe. Kuprieke sanggar kompleto. Pasume palabra di abo. Algo no pasosode. Hanggang ta sumibad ang bukas o okay. Manisa asimo orasyong papila Diyos. Lagi to katuro ng bukas. Nung tinadibisam, inulakan 30 paloko. Pabimpa paturo grita ng bukas. Dengan ultimo dia ng 2025 tayo kabagi. Awal ko pa ta basic. Kubapido ko ba kosto spiritual. Pabodrente 2026. Bendisyona. Purifika. Del turkos. Hallelujah.
Thank you, Tata, sangre que cumpre su casa. Thank you, Dios, de voluntad de Abba, en el nombre de Cristo Jesús, Marisa. Recibe con Dios de pavo y gloria va de bocas. Aleluya. El poder de Dios de bocas. Bendicionado, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Dios. Wendell. Gloria a Dios. Wendell today. St. Martin to on. St. Martin to on. Gloria a Dios. Wendell. Bendicionado. El 22 de diciembre que ya adora el Espíritu Santo por su buena voluntad de carne queda en el Calvario. Ahora que el Espíritu de Dios, pues Dios, Bíblia de pisa, en el book de Juan, capítulo 5, versículo 16. Vos no escoge a mí, mas a mí escoge vos. Dios escoge vos. El Espíritu de Dios está guiando. Está junto con nosotros en unidad, un acuerdo. Familia, todos los tres está. En el Espíritu de Dios está Wendell. Bendicionado está. Vamos a cada día como es presencia de Dios. Que te pague por delante. Vamos de éxito y prosperidad. El turno cual como así. Cuando como llega, vos una bendición. Que como papia para encorajar un endo, para motivar un otro. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, aquí. Wendell, tú te junto con nosotros, hermanos. Para mencionar el lugar que su nombre. Junto delante del trono de Dios. Thank you, Tato, Dios, para vida de Wendell today. Thank you por su yunang. Thank you por su ser querido. Thank you, Dios, por su trabajo. Thank you, Dios, por su casa. Thank you, Dios, por su caminata diariamente. Thank you, Dios, donde que la llega. Y la atmósfera tengo cambio, pastor. No te mire respeto. No te mire lo cual que te astral. No te mire exacto, Dios, te vamos a transformar. Cos nuevo aprende en vida, hermano. Es un son de Dios. Paríbase. Aleluya. Gloria a Dios. Vendrá un día tremendo. Un día glorificado. Un día bendicionado. Tengo la palabra de Dios. Ahí llegaremos a vida transformado. Recibí San Martín. Un día como llega a San Martín. Te puedo ver. Vendrá como começar a fazer mal. Passa de Simpson Bay. Subir com Bay. Vai baden Cahill. Passa por Schroed. Sigue papai. Sigue papai. Subir Madame State. Vai baden Dutch Quarter. Cue. Osterpont. Pai Grand Cas. Caba na Marigot. Bing na. Pimpec. Transporte de Plaza. Pai Pec, meni. O papai de Lowland. Por caminho com Boyeca na St. Martin. De luz te resplandece. En government building. Na Pont Ferdinand. O luz los resplandece. Esa palabra de Dios. Aí llega na boa porta. E vai abrir a porta. E vai tomar. Revelação capítulo 3. Versículo 20. Jesus bate na boa porta. Para que drenta Wendell. Bendicionado, a receber o que Deus tem para você. Dia bendicionado para você, cobrir com a sangue de Cristo. Bocase, tudo caminha. Aleluia. Dia bendicionado para você, aleluia. Glória a Deus. Gilbert, botei. Gilbert Cecilia, chiqui, botei, conta. Groningen, tremendo, sacudí Groningen. Aleluia. Gloria a Dios, semente que Señor, oh Dios, Gilbert Cecilia, junto con nosotros también, engrandeciendo por nombre, nabo, tu honor y gloria. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tata. Thank you, Tata, mente que tu mente tremendo. O mente como buta nos, Pai, all the way. Ano Gilbert también junto con nosotros. Engrandeciendo por nombre, damos tu honor y gloria, para sobresar, Señor, oh Dios, damos forma tu cos, y damos tu tono de tu cos, y día de tipo. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, thank you, Tata, para vida Gilbert. Thank you, Señor, oh Dios, para vida Gilbert, Jesús, oh Tata, que era ser guiado, Espíritu Santo, ten santidad para venir, oh Dios, behind him por café, oh Dios. Sentado em uma presença, sentado com o ser humano de acordo, sentado em uma presença espiritual. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, semente que tu mente bendicionar. O mente caminho de Gilbert Cecilia, junto com nós, Romana, vamos mencionar Gilbert Cecilia. Vamos mencionar Gilbert Cecilia.
su nombre delante del trono de Dios. Tata, thank you, oh Dios, para vida de Gilbert Cecilia. Thank you, oh Dios, para tu Romana, Russell, Tonka, Tur. Thank you, oh Dios, para tu su familia, Adamo, Cecilia, Tur, Monte, Tur, oh Dios, para tu Gilbert te aporta, Gilbert te luz. Que resplandece, diablo, ten su vida, Señor, oh Dios, Tata. Camina limpio en tu puro, thank you para su casa, thank you para su yunang. Aleluya. Thank you, Dios, el poder diablo es tremendo. El poder diablo glorioso. Thank you, Señor, oh Dios, tú lo cual te sostén. Tengo pide Gilbert a ver, Señor, oh Dios. Ministra, Señor, oh Dios. Tengo presencia. Oh, Tata, oh Dios, Tata como un porta. Camino del Evangelio, te pasa ministrar todo dice. Llega, camina, manda, no puede llegar, transforma tu cosa, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Thank you para santidad. Thank you, oh Dios, Tata, purificación de su casa. Thank you, oh Dios, su casa cubrir con sangre precioso. Thank you, oh Dios, se camina un camino bendicional. Thank you, oh Dios, el poder está tremendo. Gloria a Dios, Gilbert, un día tremendo, botín. Un día bendicional, casata bendicional, boyuante bendicional. Oh Dios, fruta del Espíritu Santo, está ministrado en bocas. Hambre está subida, camino de botar, o botar na trabajo, o botar underwear, o botar de bocas. Pero recibe lo cual Dios timpa. Dios está ministrando. Gilbert, permite Dios llega camino, manda no puede llegar. Tu familia te bendiciona. La palabra, verdad te bendiga vida. Purificar bo mes. Botón forpel. Botón forpel patur. Fieldad y respeto. Untuk ko boyega bota stral un respeto. En nombre de Cristo Jesús, bota bendiciona Gilbert. Aleluya. Un día bendicionado para poder trabajo. Quando ko boyega, bota bendição. Quem ko papi ko ne, lo recibe palavra de encorajamento, palavra de motivação. Por menos qual ko tabi bariba bo, de glória. Nada tativo, tu costa de Deus. Deus a formado. Que te tem obediência, irmão. Que te bobisa, Jesus está bom. Deus está bom. Aleluya. Un día bendicionado para Gilbert. Aleluya. Gloria a Dios. Comida familia para mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ora basanto robosete. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bendicionanos turta. Aleluya. Tan quitata Rusmila Medani un tu conos. Rusmila Medani un tu conos en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios. Poderoso, a palavra de Deus ministrando, a palavra de Deus limpando puro, llegar um caminho, manda num poega, que anda Espírito de Deus, que anda Rutmila Bedani, pedindo um tocono diante do trono de Deus, é trono completo, é trono bendicionar, é trono caminho de Deus está cana, Deus está guia, aleluia, é trono caminho de Deus está papia, todo ministério que tem vida, tem bocado, e tem dia completo, e todo de abo, pedindo por uno como nieto na hora, está limpando puro, junto conosco. Favorece un chão, favorece tudo o qual Deus tem para Deus se opicoscava de 2025, nos Pilemetani, tem obediência, que há todo o Espírito Santo, tem a presença de Deus, junto com a santidade humana, para mencionar o nome de los Pilemetani diante do trono de Deus. Thank you, Senhor, para a vida de Rutmila. Thank you para su nieto, na sua casa, Senhor, oh Deus, por vontade completa em sua vida. Thank you para a vida espiritual de Deus. Thank you, Deus, ta abo ta que ta gente ta guia. Thank you, Deus, tata, oh Deus, é vida espiritual que tem dentro da sua casa, tata. Oh, tata, tá tremendo. Thank you, Deus, que nós seguimos perseverar, oh Deus, que 2025 que nos mela, gente raiva tanto conosco. Bendicionamos, tá? Em 2026 aqui, vai trabalhar o plano, caba. Deus suplanta, não estamos no mesmo plano. Deus suplanta outro. Feio o plano, porque é mesma pizza. De Isaías 55, versículo 8, para sombra meu pensamento na nota de bolso. Meu pensamento na e meu caminho na nota maneira de bolso. Deus o caminho com o seu pensamento na da outra fé o qual nós temos. Pero seguimos obedecer os milagres. Para compreender o caminho que Deus também para nós. Aleluia. Glória a Deus, os milagres. Deus bendicionar para você, você carinantor. Aleluya, Kenneth, Steve Nancia, aleluya, gloria a Dios.
Stephen Botey, nuestro más estimado Stephen Anzano, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, aleluya. Gloria a Dios, nos estima Dios, Rumang. Thank kita, oh Dios, pastivo su vida. Vida sa yunang. Oh, Dios, Stephen, criado del Espíritu Santo, turmenta, tem a presença de Deus. Promecos e torneia. Junto com o ser humano, tem unidade, tem acordo, tem a presença. É pão de cada dia. Passou essa, ela compreender que tem poder. Tem a presença. Aleluia. Glória a Deus. E Senhor, oh Deus, aumenta que tu aumenta bendicionar. Aumenta, Senhor, oh Deus. Glória a Deus. Uma palavra tremendo. Uma palavra de glorificar. Data de vida de Stephen, oh Deus, com Stephen Abino, oh Deus, como porta. Lumano, vamos mencionar o nome de Stephen Anzano. Diante do trono de Deus, de acordo. Data, danke, Senhor. Para vida de Stephen. Danke, Senhor, oh Deus, Stephen Anzano. So yun ang subida, nieto ng dato, oh Dios, su kasta, subida matrimonial, dato tu de familia Asano, tu de familia América, tour, comida Stephen, el luz de resplandecer, algazoso de subida, transformación completo, tanque tu gloria, tanque tu palabra, tu poder, el nombre de Cristo Jesús, Señor, tremendo bota Dios, dato un tiempo manera abo, lo cual como comisa nunca porque na mitad, pero Dios, gloria a Dios, Señor. Ministralmente que dato, oh Dios, despedimos su casa también. Camino, oh Dios, un terreno santo. Camino, oh Dios, en comunión íntimo con Dios, aleluya. Gloria a Dios, tata, bendición a nuestro manta. Si van a sano, un tucunos, tata, camino por palabra, vida prioridad, o palabra de glorioso. Turcos diablo, tata, bendicionar humano que de mente que Señor, oh Dios, para sombra, vos un Dios tremendo, vos un Dios glorioso, vos un Dios por cual como comisa, nunca queda en la mitad, aleluya. Gloria a Dios, divinamente que es. En herla nebaw ng permite Dios ministrar, tempo vida, y fortivo. Gloria, quem comirá algo, não tem algo novo. A vida cambia completo, irmão. Corta pisa a Jesus. Deus por isso aqui. Gente não por assim. Aleluia. Bendicionado tá Stephen. Aumenta tremendo na herla nebo. Bukas ta bendicionar. Cobrir que sangue de Cristo. Boyunang exto e prospero bukas também. Anto bomesa abo para como soldado de Cristo. Pastor de casa, não podia ka paloko. Kubonoto espiritual de kalang na leo. Aleluya. Panano bin busca mo di papia dura, sinada kami nabotas Stephen. Pos autoridad de Dios botas trale. Gloria a Dios. Bendicionado a nuestro manstima, aleluya. Na de casa. Aleluya, mas também na meihan. Bendicionado na mente que aumenta glorioso, aumenta poderoso, aumenta camino de palabra de Dios está bendicionado, que ya do Espíritu Santo, tan quitado, oh Dios, na mente que junto con nosotros en unidad, un acuerdo, recibiendo la palabra de Dios, camino de voluntad de Dios está tremendo, gloria a Dios, oh Dios, está de unidad, es pan de cada día con la presencia, es tiempo bien pe, Señor, oh Dios, para ministrar todo tiche, del turco taron tiche, oh Dios, lo bien conoce la palabra, sa sabiduría y conocimiento que astral todo tiche. Lumanan tur, tem unidad un acuerdo, pang mencionar nombre de Nahaira de Caster, aleluya. Danke Señor, oh Dios, pabida Nahaira de Caster. Danke Señor, oh Dios, por voluntad de su vida. Danke pabida su casa, Richard, danke pa familia Martina de Caster completo. Danke pa nang yuna ng nieto ng do ni Aira mo mama, pidi salud, bendicionar. Danke oh Dios, carrera Cobogore 2025 que pong carrera bendicionar. Clapa turcos, pabay toma turcos, peco, enemigo busca marikwe, camino Dios sa wada ng 2026, turcos ta binibek, em nome de Cristo Jesus, oh Dios.
Bendicionado nosso irmão na era de castramente aqui. Recebeu qual que Deus tem para nosso irmão. A palavra de Deus está tremendo. Bendicionado. Thank you, Deus, para a unção. Thank you, Deus, para o Espírito Santo. Thank you, Deus, para a voluntade completa. Thank you, Deus, para a profundidade da palavra se revelar. Todo dia tem su caster, se passa, shalom. Aleluia. Onde que chega? Onde vai chegar na era? Bota bendição de meu trabalho. Bota bendição de vida turende. Bota bendição de você querida. Onde que vai chegar? Palavra de encorajamento também. Cobrir que sangue de Cristo. Canando tem a sombra de todo poderoso. Aleluia. Thank you, Tato, Dios. Oh, aleluia. Palavra de Dios te llega caminho. Cambia tu costo. Tu yugo desigual. Mil po kayo na bubanda links. Nung po yaga ser ka po, paso Cristo libi ba din po? Buting autoridad, kana, di ba tirugo desigual, aleluya. Gloria na Dios, sí, Señor. Aleluya. Oh, Dios. Oh, sí, Señor. Entrega total na, aleluya. Un día bendición na Fabio Bocasti, Boyunon Tour, éxito y prosperidad. Thank you, Señor, oh Dios, por nuestro hermano Luis Wout. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, hermano Luis. Kabay rumang. Buen día. Pong bendicionado ta. Que ya adoro Espíritu Santo de mente que aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Luis Wout, tunto con de mente que a palavra de Deus poderoso, a palavra de Deus glorioso, a palavra de Deus que já ministrada em vida e vai chegar de mente que já do Espírito Santo para pan de cada dia, Luis. Hermano, para pan de cada dia com esta presença de Deus, para ter dia bendicionar, para casta bendicionar, para tudo o qual cososo de riba dia chave, tá bendicionar, nada desigual, no pomina bocamento, aleluia. Glória a Deus, Senhor, oh Deus. Ministra, oh Dios, sabiduría y conocimiento de mente que trata por palabra, aleluya. Gloria a Dios. Bendicionado a Luis. Tu mana bang mencionar el nombre de Luis Wout. Delante del trono de Dios. Dato tanque, Señor. Para sacerdote Luis Wout. Tanque para su casa. Doris Wout. Tanque para Chino Wout. Thank you, Dios. Papi Wout, Angelo Wout, Ture Wout ng de Amsterdam, Ture Wout ng Corso, de Rotterdam, mundo ko ng Holanda. Thank you, Tato Dios, ko ba si Luis como e porta, e ministerio, dice, e palabra ko ser ministrar tu dia, de novo, fresh, dice, payaga como un bom noticia, ten turkuten de papia, sombra dole purificar com o sangue de lamchi e a palavra de testemunho de que está saliv fora de seu coração tata todo dia tem que dobrar tu lenga tem que confessar pois tá bom formei tá bom a formei como com barret com harnas de turcos Efésios 6 10 e 18 completamente armadura espiritual. Para sombra, é caminho que nós está cá, Luís. Um caminho em persecução, em batalha. Para foi em nós, pero esta para botar piponto forte. Para sombra, o qual que Deus a forma de bo, da poder. Poder e glória. Aleluia. Mas alfarero que Luís, lá que se que formava. Lagi sige formado, Luis. Pabuya ka de voluntad de Dios. Pabuya kami na Dios que pabota. Pabuya kami na palabra de Dios. Sabi na mas vivo de mo. El luz que ascende, resplandece que de resplandece. Junto ko po llega, botong bendición. Kiko ko po papya, to un encorajamento, to un motivación. Permite Dios ministrar. Llega un camino, mande nung po llega. O sea, gente un por así vacina. Dios así vacina. Su gloria está arriba bo. Su poder está arriba bo. Si que vou obedecer, Pauti e mande todo-poderoso. Então ele alçava no tempo apropriado. Maneira Bíblia diz de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Pastor Luís,
E palavra da Bibo dembo. Bosa, ibo ta pisa ta paraski bi. E tinko huy bay en pokeda. Thank you, Tata, pa purifikasyon. Thank you, Diyos, pa obedensya. Thank you, Diyos, pa poder. Tembil ni Luis. Hallelujah. 2025 ta acabando. Hopi bom kareda kuri. Pero 2026 si Luis. Tur costing ko binibek. Tur lo cual. Wasir warda. Tinko binibek ang pebble ta pisa. Dembuko Job, Kapitulo 42, versikulo 10, double porsyong ng tabi ni Beth. Amen. Pues no se queda si oración, no se queda en corazón enemigo ng hasta en tur, no se estima, no se enemigo ng pasombra, e palabras que bita bisa. Estima po enemigo ng anto na binabukas, pindi mong pang tunanang. Hallelujah. Bendicionado talvis. Un día bendicionado tremendo, pavo. Glorifica. Aleluya. Aleluya. Ora na Diyos. Lagami may wakmi. Adaptive. Di ba? Aleluya. Día bendicionado, pavo. Gloria na Diyos. Marami tabi yung be. Iwan adaptive. Aleluya. Y Señor, tremendo nos está, hermano. Bendición, amén. After I stay, sí, Señor. Así aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hey, Dios está tremendo, yo. Hermano, lo cual Dios comisaria nos vida. María Abraham, bote. Aleluya. Gloria a Dios. Cos. Alfarero, yo. Lagi moldeado, amén, aleluya, rendolo, alfarero, pácar, aleluya, gloria a Dios, pa sombra, aleluya, ta Dios, unta gente, mitad de Dios, un Juan capítulo 4, versículo 6, mitad de Dios, es un que conoce Dios, te escúchanos, y es un que no de Dios, no te escúchanos. Y así que nos te conoce, Espíritu verdad que te vive en sí. Aleluya. Aleluya. Yes. Alfarero Román. Gloria a Dios. Sí, Señor. Cantera de Dios. Aleluya. Aleluya. Alfarero. Cantera de Dios, Román. Ministra, tata. Ministra, tata. Thank you, Dios. Marisca, bote ahí. Gloria a Dios, Marisca Abraham, junto con nosotros, Señor. También, Tata, oh Dios, que ya el Espíritu Santo, camina ta voluntad, camina ta abo, ta ministapo, ta papel, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendición a Marisca Abraham, ta, oh Dios, desde anak camino de tay. Tata, oh Dios, tabo de Dios Todopoderoso. Local como comisión, como cada limitar, pues o marisco tapini, pues o mesas, Señor, oh Dios, ten unidad, un acuerdo de un poder glorioso, un poder grande, un poder camina a vos a ministrar, aleluya. Gloria a Dios, corda mi saboro ang boser kerinang. Paire mo Facebook o YouTube pa na rin sa pabo, paso awe, nos noting hora di stop. Ora Dios bisa stop. Que me ni botin chance di bisa boser keri. Paire mo YouTube o Facebook o aqui. Laga pastor. Hace oración pabo. Paso mite. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor Marisca Abraham. Lumanang pangrit na Dios. Kata thank you Dios. Pabili Marisca Abraham. Thank you, Señor, oh Dios, e voluntad, e palabra de boca vera, vivo en su vida. Thank you, oh Dios, de voluntad, niyo. Thank you pa su yunang, su nieto nang. Thank you pa su casa, cubrica sangre de Cristo. Thank you, oh Dios, tu yugo desigual, ta queda atrás, en 2026 aquí, en tapay kunang, pues no está sostenele, y no está junto en oración. Bendicionado, oh Dios, Marisca Abraham, de mente quitata, e poder de boca administrar en su vida, e palabra de boca vera, vivo, costan
ang diabo ko ta susundin en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, ministrad en su vida, la que conocemos más de cerca, la que está, oh Dios, dada santidad, da prioridad, la que está, oh Dios, ahora que atmósfera en su casa, cielo te abrir, permite Dios ministrar, papi en vida de Dios, aleluya, gloria a Dios, y Señor, aleluya, ministrar, Señor, ministrar en su vida, aleluya, la que poder de poder grande y poderoso, sanación toma lugar, usted que está ahí declarar, sanación toma lugar, tempo vida, Jesús te inang, papi kune, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, oh Dios, vos palabra tan grande, aleluya, alfarero, te embocas, la que sigue formado, para vos bendición, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, alfarero, yo tremendo, yo van a enviar más. Me te gusta alfarero, porque está formado, este pata pacar, este es un cosa muy clay, trabo, manera Dios que, aleluya, gloria a Dios, tata, danke Señor. Danke Señor, por capello, evangelista capello, botei, aleluya. Mosta de Bechaluna, 22 de diciembre, 2025, tu vai caba. Por lo cual, nós perseverar, nós com uma boa carreira. Aún nós vai para 2026, tu é palavra profética que ser mencionada. Em nossa direção, nós está pai para não para sombra, da Deus está em nós. É promessa anda atrás da porta. Não está leu. Recebi o que Deus te pagou a capelo. Tenha mente que está tanque o Deus. Tanque está o Deus por capelo. Bajando foi ser calvário. Clavando tu cruz na cruz aí arriba, ante o criador Espírito Santo, pedindo de presença de Deus junto conosco. Ministério me da bendicionar, tem unidade, um acordo, turma em, oh Deus, aleluia, tá, a presença dos pães de cada dia, e por capela, o pão de cada dia, evangelista, sinta estável. Pasoma Dios está ministrando. Nós está em unidade tremendo. Nós está na Cochau, nós está na Ruba, nós está em Marte, nós está inteiro Holanda. Aleluia, glória a Deus. Família Yanga na Boneiro, rincão completo. Aleluia. Glória a Deus. Se Martin, Wendel botei. Se Martin to on. Na Ruba nós tem Iris, botei. Aleluia. Glória a Deus. É poder tá grande, é poder tá poderoso, é poder tá tremendo. Tá tapa como ser, Senhor, de presença diabo. Nós tá grita nabo tormenta. Nós tá grita nabo com autoridade. Tá santo tanque, oh Deus. Ribor capelo supida. Kasi que ya, oh Dios, viniendo de unidad, un acuerdo. La que nos mencionar su nombre de unidad delante del trono completo. El trono completo. Opieto, bisa, el trono de gracia, santa gracia, pero el trono completo, el trono de Yeshua, el nantin sanación, salvación, bendición, el turcos. Da gracia, so. Trono completo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, emeinte que por capello, junto con nos, evangelista capello de Danach. Gloria a Dios, vou poder tá grande, vou poder tá tremendo, tá emeinte que tá, oh Dios, tanque para su vida. Tanque para vida, Senhor, oh Dios, su nieto, su ser querido, su ministerio, Elohim. Aleluya. Tanque tá, te palavra de Deus, que tu ser ministrado, emeinte que, emeinte Deus te. Não tem hora de stop. Deus te come, me tá stop por hora, me pisa, me tá quedando em sector. Guarda-me, seu amigo, você querida, pai de meu Facebook, pai de meu YouTube, lá que pastor essa pabo. Você tem chance. Passou uma mentira stop. Aí o pai me tá quedando pai. Lumana sa, aí passa também, aí passa amigo profeta vai machop, aí o pai me tá quedando pai. Passou nos 50 do ano, Deus só. E por capello, bendicionado mente que tem poder de Deus, mente que tem glória, la que é alfarero, moldeado, travo, direchado, completo. Se 2026, que eu nós temos pai pé, bota mirando que Deus está assim, bota mirando o trabalho de Deus, o que tratou, pero me, então, botei, Kenneth, botei, para sacerdote não, aleluia. Luis Walt Botei, sacerdote na, aleluya. Giovanni Valentín, gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Aleluya.
Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Tan quitado, e por capelo, Senhor, oh Deus, cumpriu que sangue completo. E por caminho da botar hoje uma presença de Deus. Ángel está subindo, nós está de um acordo e por não vamos ser mencionado em nossa oração. Ángel está subindo, papel a Deus. Papel a Deus, eterno do santo. Quando Deus ficou Moisés, parem não. Kita mo sandália, aqui está terreno santo. Antora Moisés aqui está feita não. Sua cara está spill. Nega Deus. Ministrado em bobida o que você terreno está santo. Aleluia. Nós está limpando puro. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Bendicionado tá. Aleluia. Sim, Senhor. Ministrame, Deus. Banco no, Senhor, oh Deus, caminho. E não se caminha Pablo llega. Cor la binga por explica. Aleluia. Alfarero. Glória a Deus. E Senhor, sinta na bawil, não stay, irmão. Sinta na bawil, sinta duro. Aleluia. Glória a Deus. Kubuting ko trabaho, mo trabaho, kubuting ko hasibokos nang, no stay. No stay, get to buy. Aleluia. Alfarero. Glória a Deus, sí, Senhor. Aleluya. Yes. Qualquer palavra também, sa? Mira que amor grande é tata aduna-nos. Nos por word yama. Yun de Dios. Esse nos da. Aleluya. Nos da yun de Dios. Aleluya. Nos de creación. Nos de sunca quere. Tenga you. Anto recibir nos vida. Esta aqui nos turmeinta, aleluia, trapam berg botei. O mesa, nos tei, aleluia. Sinta na bawil, é al período que está rabia, aleluia. Sinta na bawil, sí, Senhor, aleluia. Glória a Deus, sí, Senhor. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Estamos de Jesus. Lumanang, guarda wak ministerio mita bendición con nos desarrollo nanta. Nos desarrollo nan bota mira to. Wak pa tempo vida ku tempo kas. E tempo ku bota de ka turmeinta nota en vano. Tambe ten desarrollo denje. Son por crescer ando abo no. E valuaron tipo wadem bocas que tu trova, que tu pie de tropiezo, pe nos tropa, lo cual que te tormenta e para botar becana llega, caminho de Deus que para botar. Para receber lo cual que Deus tem para sombra, que para começar conosco. Então agora que tu vai botar minhas coisas, se te chamar. Busco maneira, pelme por papi cubo, aqui nos pasi, pelme amai livremente, para sombra algo me será suceder. Bopista e cubota mira, quanto persecução nós tem, bota mira quanto coisa, pero bota mira, vou conhecer nós com delante ministério também, com nós constantemente mira limpi, nós está cresce, então aceite espiritual, essa que Deus quer, para chegar até caminho da botar limpando puro. Amém? Deus te suare para você. Então, se Deus te suare para a bobina também, chega caminho de limpo puro. Aleluia. Alfarere tayo. Está bom. Entrega total. Nós também cerca bom, Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Entrega total, irmão. Entrega total. Aleluia. Para subscrever, irmão. Subscrever. Vai ir nos canal do YouTube. Nos canal de Ministério da Bendição. Então subscreve o meu. Nada paga bunting. Essa kita nos business ko nos tem com YouTube. Aleluia.
Gloria a Dios. Sí, Señor. Entrega total. Aleluya. Awe no sing alabanza ng papiamento. Alabanza tika na inglês na espanhol, pero nós ta queda tem a comunhão com o outro. Vai para o trabalho, kubo ting kubay, kubo na tabo meses sa, pero kubo ka deputado, pero o ministério tem awe teor Deus mesmos, a work stop ito mo sina. Nós ta queda vai para uns 50 anos Deus não na ende, aleluia, limpi, tremendo, aleluia, entrega total. Começa a ter exeta também, botinho, neste tei. Aleluia. Glória a Deus. Começa a ter exeta de riso. Rumanang, abe manhã, mita sa katura exeta nang, mita sa porta na yung kaprame ko dia 25, pero exeta nang tanak kaminda. Amen? Glória a Deus. Aleluia. Papi botei, papi passealo, amo bandrachten. Romanang bandrachten, seca nosso irmão papi. Aleluia. Deus bendicionado, papi de mente aqui. Glória a Deus. Tata danke, papi botei. Aleluia. Danke, tata. Danke, tata, oh Deus, para de mente aqui, Senhor, oh Deus. O Espírito Santo aqui, papi. Então, tu conosco, papi, parcialmente, que bendicionar. Tata que também, oh Deus, pasupando cada dia, junto com o ser humano, de presença, Senhor, oh Deus, engrandecendo o nome, na abertura, honor e glória, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, Tata, danke. Danke, Senhor, oh Deus, eu me inta que papi, junto com o romano, vamos mencionar o nome de papi parcial diante do trono de Deus, tem acordo, Tata, danke, Senhor, papi de papi parcial. Danke, Senhor, oh Deus, papi sa yunang, sunieto nang, oh Deus. Danke, oh Deus, para sua casa. Danke para o Espírito Santo que te todo dia me junto conosco. Danke, oh Deus, da vontade de nós peticionada, papi, parcialmente que tata, junto conosco, temos presença, diante do trono, oh Deus, hambre set, o mais conhecimento de vós. Danke, oh Deus, para a presença, caminho de tal aqui, é cheiro de abrir, papi, de sua vida, Senhor, papi, oh Deus, no qual quem compreender. Aleluia, vamos palavra, vamos vontade, do corpo, diabo. Cobrir que sangue de Cristo, sangue precioso, Senhor. É sangue, oh Deus. Oh Deus, ministrar, Senhor. Ministrar de mim de papo, de momento que o Espírito Santo dentro da sua casa. Oh Deus, de glória, aleluia, papi, bendicionar, botadamente aqui. É 22 de dezembro que recebi o qual que Deus tem para, aleluia. Glória a Deus, nara botei, nara apóstolo, aleluia. Doce não nara, na presença de Deus. Avet bombos, avet Deus bisa mi kama. Sige te ora me bisa buscar, nós não tem hora stop nara. Assim vou trabalho, assim vou costar como tem quase, pero boto pun conheci, boto para quem que boto para. Dice, vai no Facebook ou YouTube, panangas de oração para boa. Laga namin po sa avet Deus que para minha oração para tu rende. Quem kunanta, laga namin. Orasyon, tahopi bom. Ay tapay ka ba romana? Para mabisa mi romana, nos tin zeta di hisop. Amen? Hopi romana, bastel ka ba, esi man kinanta sali. Ainda bon talak. Bababastel, ato mi tunod mo number, ato mi tapos, babata di zeta di hisop pa bo. Amen? Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluia. Stop ko nós está na hopi, então nós está traída bota chiquito, né? Amém. É. Bendicionar o ministério que tá Roma. Aleluia. Glória a Deus. Stop carabong, stop é sete com chão com o Samuel a ungida fit com né. No momento que ele vira rei. Amém. Como pa botine de bokas, anto pa ora bo ay ka bo unghi bokas. Unghibo yunang ora ay tabi abri pati nanta bendisyon na. Amen? Gloria a Dios. Ang tuturo rumana sa tambi. E ministério aqui, seta de hisop so ting. Nós ta deal com seta de hisop so. Amen? Gloria a Dios. Aleluia! Gloria a Dios. Así es, Señor. Aleluia.
Gloria a Dios, sí, Señor. Entregame. Oh, sí, aleluya. Tremendo Dios está. Aleluya. Aleluya. Entrega total, Román. Entregame. Oh, Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Entrega total. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Bendicionanos está, hermana. Simbo. Gloria a Dios. Tremendo essa que está, hermano. Sem Deus, não se pode nada. Aleluia. Aleluia. Tata, danke, Senhor. Danke, oh Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Simbo, sem Deus, nada nos pase. Aleluia. Danke, Senhor. Oh Deus. Aleluia. Oh Deus. Danke, Senhor. Oh, danke, Tata. Iris Bote. Aleluia. Iris Orman. Naruba. Bendicionar. Mabisamos na rumang ete. Oh, é completo yo. Aleluia. Danke, Senhor. Aleluia. Sia Simba. Aleluia. Gloria a Dios. Danke, babila de Iris. Danke, Senhor, oh Dios. Iris Naruba. Sé que su familia ng Orman, Senhor, oh Dios. Bendicionado ta Iris de mente aqui. Mardugana, Rube, Orbolanta, mente, bota bendiciona. Botong luz be familia Orman. Undo ko boyega bota bendiciona. Iris, danke tata. Danke tata, be palabra kabira bibo. Palabra kabira bibo, Senhor, oh Dios, de mi Iris. Thank you, oh Dios, kutabo voluntad niende. Thank you, oh Dios, tata, babi Iris sa yuna, su nieto na, su bisa nieto na, tulo kwal kutadibo de me inti kida subida. Bendicionado ta Iris e dia chave. E dia chave kuta 22 de dezembro. É vontade de Deus, como quer, como qual, como laga que yabo. É palavra de Deus, kabira pebo, de nome de Cristo Jesus, Iris. Recibe lo cual que Dios te empavo, Iris. Bendicionado, aleluya. Iris, un día bendicionado, pavo. Bota cuprir que sangre precioso. Mundo como llega na Rubenang. Bota bendicionado, aleluya. Gloria a Dios. Imelda Sofia. Gloria a Dios. Nós também corchou. Nós sali rubo essa que Iris. Nós também corchou. Se que Imelda Sofia. Se repetir mais. Aleluya. Gloria a Dios. Tata, tanque, Senhor. Tanque tato, Dios, pabidi Imelda de mente, Bartugaki, mainta que tato, Dios, é 22 de dezembro que Imelda sofreta muito conosco, que já adore o Espírito Santo, para sobressar, Senhor, oh Deus, su pan de cada dia da boa presença, prometo turcos, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, Imelda, bendicionar, botar, em dia já o casta, bendicionar, boyunang, bonito, nang, turco taronte bota bendicionar. Também conoce Dios más de cerca de luz que te resplandece. Riba bobina en el nombre de Cristo Jesús. Semente que oh Dios, Imelda Sofia, junto con nos tata pa engrandecer o nombre. Nabutura no de gloria, que somos de un poder. Boting algo nuevo, boting algo tremendo. Oh Tata Santo, bendicionar Imelda ta. E mente aqui, tu mente tremendo. Oh, tata, thank you, Dios, para sangre que cobre su casa, cobre tu suyona, tu su cerca, en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionar, bota Imelda, na se repetir mais, caminho bota na corchão hoje. En el nombre de Cristo Jesús, un día bendicionar, pavo. Se for perseverar, irmão. A palavra de Deus, que é um caminho de movida, mande não por nunca.
En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Espíritu de nos, aleluya. Thank you, Señor. Nos stay, Romana, aleluya. Nos stay. Gloria a Dios. E candela. Ta de Dios, aleluya. Gloria, aleluya. Sí, Señor. Sendebo candela, Señor, oh Dios. Sendebo candela, Señor, oh Dios. Semente aquí. Aleluya. Semente aquí está tremendo, yo. Aleluya, candela. Islang kalor to, junto. Love. Open love. Aleluya. Gloria a Dios. Tata ministra, Señor. Sabe de Dios, a qual ko vou começar? Yung kapok queda na mitar, tata. Aleluya. O palabra tremendo. Aleluya. Queda de mí, Espíritu de mí. Aleluya. Yes. Thank you, tata. Oh, sí, mi Dios. Thank you, Señor. Oh Dios, aleluya. Thank you, Señor, aleluya. Thank you, Tata. Sin voz, Señor. Oh Dios. Thank you, Tata. Aleluya. Sin voz. Nos nota por. Nos no por mes. Aleluya. Nos nota por sin voz. Mes. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Aleluya. Yes. Oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tata, oh Dios. Aleluya. Amigo, thank you, Señor. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Nuestro sacrificio completo. Aleluya. Permiti a adoração ministrar em bocas. E shelo tabri. Nos turta junto que tu pai. Undo kubota. Demo trabalho. Underwear. Dam bocas. Pela presença da kubo. Aleluya. Aleluya. Thank you, Tata. Sí, Señor. Oh Dios. Sí, Señor. Thank you, Tata. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios. Thank you, Tata. Oh sí, Señor. Oh Dios. Aleluya. Thank you, Tata. Ministra, Señor. Ministra, Señor. Oh Dios, ministra, Señor. Tata. Vai profundo conosco, Señor, oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios. Aleluya. Araba Santo Robo Sete. Aleluya. Sí, Señor. Oh Dios. Aleluya. Ampero humana.
Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Oh, Dios. Thank you, Tata. Aleluya. Thank you, Señor. ¿Y tú? Aleluya. Subscribir, Manang. Aleluya. Oh, Dios. Aleluya. Espíritu Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Yes. Llena. Thank you, Señor. Oh, Señor. Aleluya. Yes. Thank you, Tata. Aleluya. Buat Antonio de Turcos. Sí, Señor. Aleluya. Y lléname. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Rumang Randolph, un día bendicionado para poder trabajo a ver, rumang. Gloria a Dios, no stay. Aleluya. Así bocos, rumang. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Thank you, Señor. Aleluya. Un día bendicionado. Aleluya.
Aleluya. Bota, bota fiel. Sí, Señor. Entera mi vida, bota fiel. Sí, Señor. Aleluya. Dios. Aleluya. Y Señor. Thank you, Señor. Thank you, Señor. Aleluya. Elohim. Aleluya. Bota, bata fiel, do chambu está bom. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Elohim. Bota, bata fiel. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, mi Dios. Aleluya. Thank you, Tato. Dios, pabidi Shudela. Botei. Shudela nar. Aleluya. Conta na Madeira. Aleluya. Nostro manda da Madeira. Dios bendicionado. Shudela mente que aleluya. Thank you, Tato. Dios, Shudela guiado do Espírito Santo. Viniendo conosco em mente que, Senhor, oh Deus, Tata, oh, como um porta, Senhor, oh Deus, para o recém completo. Thank you, Senhor, oh Deus, ajuda-me mente que, junto conosco, Senhor, oh Deus, Tata, irmão, para o pão de carne, vão gritar a Deus. Thank you, Senhor, oh Deus, para vida ajudá-la. Thank you, Tata, para xerei minha subida. Thank you, para vida de Sam. Thank you, para recém aqui completo. Aleluia, São Paulino. Nar, aleluya, en nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Thank you, pedia Yahweh. Thank you, oh Dios, de tu bendición para en casa, tata, camino de na Madeira. Thank you, oh Dios, de palavra de vida, people, Señor, oh Dios, de ministrar. Llega te caminho, manda no poder transformar o dela completo. Glória a Deus, tate me inte que o dela te bendicionar. O dela sa, Senhor, oh Deus, tate, lo qual que ela começar em subida. Nunca entalaga na mitata, você te ventura me inte conosco, para engrandecer o nome. Na futuro no de glória, passou me essa. Den Cristo tem vacância, anche de uma vacância, essa, oh Deus, é pan de cada dia com a tua presença, é te aleluia. Bendicioné, Senhor. Bendicioné de vacância Madeira aqui. Bendicioné de festa na que o Deus abre também. O 2026 é happy. Bendicionar. E a autoridade e poder. Dado Deus é transformação de diabo em sua vida. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Bendicionamos, Tata. Aleluia. Demente aqui. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Thank you, Tata. Chutela. Bendicionamos, Tata, mente aqui. Ele duro 22 de dezembro. 2026, aqui, Chutela, da Costa Novo. Tabaiçoso de gripa d'alvo. Em nome de Cristo Jesus, tu jugo desigual. Tu jugo desigual. Tu lo qual que vem dentro da direção contra de Deus. Agora que nós declarar que cinco vai. Llama a Dios, tanque para essa nação. Sangue de Cristo purificava, caspa, vida, pede para fazer completo caminho de botar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Bendicionar botar irmão. Dia bendicionar Pabo. Aleluia.
Hallelujah. Perseguimi man. Aleluya. Yes, gracia de Dios. Te perseguim. Aleluya. Gracia. Thank you, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Bendicionado ta. Yes. É gracia de Dios. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Maneira Deus te bisa. Den Salmo 5, versículo 2 e 3. Tata, paga atenção na voz de nosso clamor. Nos Rei, nos Deus, passamos na abo, nos nossa oração. Turma inta, oh Senhor, lobo tende nos vos, turma inta, nos ta dirigi, nos oração na abo. Aleluia, Papi, welcome back, botei. Awon nos sa oração mo, pero Papi, botei double portion de mente aqui. Glória a Deus. Tatatanki, Senhor, oh Deus, Papi, nos romang Papi, kutei. Idrachten, double portion de mente aqui, Senhor, oh Deus. Laga Papi, recipi, oh Deus, e glória. Tata, po sa pandi cada dia con la presenza, junto con nos, oh Dios, Tata, po ministrar, torti siya ng bilis sa yun ng kusunyeto ng palabra, da tremendo, turma inta, venga presença de Dios, ministrar, Senhor, ministrar, por gracia, oh Tata, de vida de Papi, Papi, caminda botate en boca, Espírito de Dios, ta, ei, permite Deus, maneira curtia, ministrar de vida, Papi. Nosso irmão sistema, aleluia. Bendicionamos, aleluia. Glória a Deus e Senhor. Aleluia, yeah. Glória a Deus e Senhor. Aleluia. Bendicionamos, Papi. Aleluia. Glória a Deus. Aleluya. Yes. Gloria a Dios. Bendicionamos a cobrir que sangue precioso de Cristo Jesus. Bokas ta cobrir. O yunang bonito ng Papi. Ta bendicionar 2026 que Dios ta ei. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Permite Dios ministrar e mente que demo vida. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Santo botas, Senhor. Santo botas, Senhor. Santo botas, Senhor. Oh Father, we worship you. Father, we give you all the glory. Everlasting God, have your way. Eternal Father, have your way. We worship you.
Te alabas, Santo. Thank you, Señor. Aleluya. We adore your name. Thank you, Señor. Aleluya. We adore Aleluya. Thank you, Señor. Espíritu Aleluya. Thank you, Tata. nos adoramos. Aleluya. Adoramos presencia. Gloria, aleluya. Adoramos nombre. Mm. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you, Tata. Hallelujah. Hallelujah. Oh Dios. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Colobini. Oh Dios. Yes. Colobini. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Kuta. Esong Colobini.
Aleluya. Sí, Señor. Ministra a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Henry Wau. Bendicionado Tata Santo. Thank you, Señor. Thank you, Tato Dios, paquiere Espíritu Santo, Henry Wau. Junto con nosotros tenemos presencia, Señor, oh Dios, ten unidad y un acuerdo. Tato mencionando por nombre, tu nombre y tu nombre, y tu gloria, tipo, Tata, con Henry Wau. A venir, oh Dios, Tata, para su pan de cada día con tu presencia. Junto con nosotros ten un acuerdo de unidad. Gloria a Dios, Señor. Aleluya, hermana. Para mencionar el nombre de Henry Wau. Delante del trono completo de Dios, ten unidad y un acuerdo. Dar tanque, Señor, para la vida de Henry Wau. Tanque, Señor, oh Dios, para la vida de su ser querido, en su casa, su vida matrimonial, su ministerio. Tanque, oh Dios, pedía chao, de voluntad completa. Tanque, de sangre, que cubre su vida, cubre su casa. Oh Dios, Espíritu Santo, un camino de tago, que de momento es lleno de abrir, Henry. Papi, con Dios. Espíritu de Dios está tremendo camino por ahí. Hangre está subiba. Mi hermano, nos tengo que en unión capa. Tengo un acuerdo mencionando mi nombre también delante del trono. Ministrar, Señor. Ministrar en profundidad. En pie de Henry. Ministrar camino, manden un llega. Aleluya. Gloria a Dios. Siente Espíritu de Dios camino por ahí. Este. Mira, todos los tres está. En Nangeta, no estoy copy de un acuerdo. Nos na ruban la poner, no corsao. Se marta, tu camino no está. Aleluya. Holanda completo. Espíritu de Dios. Ministra. Yes. Oh Dios. Oh, sí, sí, ministra. Aleluya. 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 Dios santo. Gloria a Dios, sí, Señor. Ora va santo robo sete rebesiata la baba baba. Aleluya. Hey, está Espíritu de Dios. Te embocas, camino botaway. Una relación íntimo. Bendicionado, Henry. Gloria a Dios. Sí, Señor. Alabanza, alabanza. Aleluya. Yes. Thank you, Señor. Espíritu de Dios, a posicionarte en bocas, camino de botawoy. Recibir lo cual que Dios te impavo. A ver, Dios está ilimitado. Ora baba siete bebe aleluya. Gachey. Santo. Aquí, Señor. Aquí tata, oh Dios. Aleluya. Aquí, Señor. Ore bebe siti alaba utitaraba sonto. Aleluya.
Hallelujah! Orobo sotorobo. Yes! Jose Pesete, hallelujah! 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 Yes! Santo rebebebebebebebebe! Hey! Algo da sosotendo que dentro, man, de un candela, santo! Hallelujah! Yes! Oh, santo Dios! Oh, sí, Señor! Permite Dios! Ora baba sete! Hallelujah! Sí, Señor! Oh, Dios, have your way! Spirit of the Almighty God, Spirit of the living God, oh, fall on your people, oh Lord, fall on your people, mighty Spirit of the living God. Yes! Hallelujah! Fall on your people, Lord. ¡Gloria a Dios! Que Señor ministrata, ministrabo poder, por gloria. Aleluya. Oh Dios, yes Señor. Kapra subscribe romanang. Subscribe. Paili mo YouTube. Ato mo subscribe. Aleluya. Yes. Os canal di YouTube ta Ministerio Mita Bendisyon. Skipieri mo po YouTube anto ita sali mo ta miramit live. Mo ta subscribe. Maris ka Abraham. Hallelujah. Botey. Y Señor. Hallelujah. Hallelujah. Turo nori gloria, gloria ta DJ. Thank you, Señor. Aleluya. Oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Yes. Hallelujah. Thank you, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
mi quieta. Así mi Señor, por tabernáculo, Aleluya. pasé Pa sempre. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Agua de Dios. Tu costa limpia en tu nuevo. Oh Dios. Aleluya. Aleluya. Yeah. Thank you, Señor. Pa sempre. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios. Sí, Señor. Que está. Aleluya. Gloria a ti, Dios. Aleluya. Mi Señor. O tabernáculo pa sempre. Aleluya. 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 Mi Señor. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y viva y bodum. Y Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. 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 Dios está bom. Que está. Aleluya. Yeah. Aleluya. Yes. Mm.
Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mm. Así mi Señor, así mi Señor, así mi Señor. Oh tabernáculo, voluntad divina, mi quieta. Oh sí, oh tabernáculo, así mi Señor. Oh tabernáculo, sempre mi quieta. Aleluya. Mi quieta. Lugar di reposo mi quieta. Sí, así mi Pa sempre. Aleluya. quieta. Sí, mi quieta. O lugar di viva. Vivo dominio. Mi quieta. Así mi sede, oh mi sede. Así mi Señor. Oh, así mi tabernáculo. Pa sempre. Aleluya. 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 Es mi Señor. Tabernáculo para siempre. Sí, Señor. Thank you, Dad. Yeah. Thank you, Señor. Aleluya. Recibimos sanación completo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ei, segundo Bogotá, visa Señor, alza bomán, y vise le tiene misericordia. A favor, Señor, sana.
Hallelujah. Yes. Thank you, Señor. Aleluya. Dios de gloria. Tremendo botar, Señor, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Danke, Señor. Yamele danke pasana show. Yamele danke pasana show. Yamele danke pasana show. Yamele danke. Aleluya. Sama Diyos danke, Romang. Sama Diyos danke. Sama Diyos danke. Hallelujah. Danke, Tata. Danke, Señor. Kubota sana. Kubota sana, Señor. Bota sana, alma, curva, espíritu. Hallelujah. Thank you, Señor. Oh Dios. Thank you. Hallelujah. Bise. Hallelujah. Thank you, Señor. Yes, sí, Señor. Sana, Señor. Una kuting enfermo, lagabo espíritu llega, oh Dios. Lagabo espíritu sana, manera babisa. Ani, Yahweh, Rafa. Ani, Hallelujah. Yahweh, Rafa. Tata sana, Señor. Nos te pedimos, oh Dios. Nos te pedimos, Señor. Nos te pedimos, Señor. Nos te pedimos, Hallelujah. Señor. Nos te pedimos, oh Dios. Nos te pedimos, Señor. Oh, sana, mi Dios, sana. Sana, Señor. Cura, tata, cura, tata. Sana maleza ng Señor. Sana enfermedad ng Señor. Tata, no ting nada kuta imposible pavo. No ting situación ni condición. Mucho difícil pavo, oh Dios. Sana, tata. Sana, mi Dios. Tata, nos te rogamos, nos te pedimos, pa favor, Señor, pa favor, Señor, pa favor, Señor. Sana, Abacadosh, sana, Abacadosh, sana, Abacadosh. Oh, bring healing, oh Lord. Bring healing into this nation, oh Lord. Bring healing into this nation, oh Lord. Hallelujah. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh Dios.
Sí, Señor, oh Dios. Tata di North pa East, di South pa West, Los Sana Siyong Divino, Ribe Barangaki, Los Sana Siyong Divino, Aleluya. Aquí, y sana noche, oh Señor, nos la pedimos sana noche, nos la confiamos, con sanación, cada lo 30 casna, y lo sana, condiciona, lo sana, curvana, lo sana, malesana, lo sana, enfermedad, pasamos palabra de visa, futuro día, Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Thank you, Tata. Aleluya. Sanador divino, poder médico divino, Dios. Tata, nos alzamos, nos alzamos, nos alzamos, nos alzamos, nos alzamos, nos alzamos, Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios, así ne kirumanang. Yeso te bati, nos tabaye ka na nos final. Hallelujah. 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 Sini ginosea nos al final de nos programa de dia de ave kuta 22 de Desember.
Chaluna. Aleluya. Grita aleluya. Grita aleluya. Esa nación, tú lo cual cosas de ave. Van grita aleluya junto. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Os consigo. Va. Está aquí. Aleluya. Sinigiro manang un día bendicionado. Tata Santo, danke Señor. Danke Tato Dios pe el día de ave. Di ave Señor oh Dios, como tataon tu conos, termina Señor oh Dios, no se queda en tu presencia y no se queda libre caminda como que no estaba tratado. Danke Señor oh Dios, como purificarnos entero día llave, en mente llave completo, tu voluntad, manera por que junto culpa de tu presencia, tata, bendiciona, tapatamente aquí, aleluya. Danke Señor oh Dios, aleluya, danke. Sí, Señor. Aleluya. Danke. Aleluya. Adiós. Aleluya. Kaya Dios bendicionado. Anto acaba un día bendicionado nuestro hermano. Assim que nos chega na fim de nosso programa. Nós todos, Román Randolph, Román Stapelberg, todos nosso hermano ang kutatay, de presente, de mente que, aleluya. Assim que, ementa 22 de dezembro, llega a nosso ponto final. Então, meu hermano Antor, un día bendicionado. Temayang ko Diyos kay mayamin ta siyento ng punto. Ite, amen? Gloria na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, sí Señor. Thank you, Señor. Utang birumang nara, un día bendicionado pa botin. Kamayang ko Diyos ke, mayaming tatrimpang,
Bisa boser ka rin ang bisa ken kubo kono se binimento online no siriba YouTube no siriba Facebook ta meriba YouTube nos kanal ta ministeryo mita bendisyon na amen. Imbitahan ng bini panangayang orasyon panangkaba ng 2025 pong ang total de presensya de Dios 2026 tulok walang aleluya kompleto para subscribir umana no lubida. Aleluya, sí Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Ay, kita cabanos tremendo to glorioso. Tenga voluntad y nos trata todopoderoso. Aleluya. Ten victoria. Aleluya. Thank you, Señor. Señor. Aleluya. Aleluya. Nos takata bebe. Aleluya. Solo. Aleluya. Tiyamayang ko Diyos ke rumanang. Aleluya. Dia bendisyon na pa rumanang. Amen. Tiyamayang Diyos ke. Aleluya.